kum liam ta kum hlui kum top lama che sual Anthony Joshua chu damdoyan en kolani nuwa anram UK lama kirle to a car accident a khan athian thatak pani achan kum somthum paruk mi Joshua hi athian te pani le atim zinga mi sinagami le Latif Lats tenen chechwal na hian an chuang hawa an car tlan chaka wangin an cheswal World Heavyweight Champion Louis Anthony Joshua le athian te hi Nigeria khopui pakhat Lagos dai fema an cheswala truck an suni in khothang media te chuan an tarlang Anthony Joshua hi damdo in a shwaivat ni in nilai ni khan damdo in a trangina chuaka tuna chuan UK lama a hota ani heti lai hian Anthony Joshua te motor chuan na khaltu kumsomli parukmi driver adenimi mobile hi chuan thu boy siam sakni in a thu boy neya hian hlau om taka motor khalwanga thi na thlen chungchang atela wangin ashem na hi anep lawang heavyweight boxer Rothab Joshua hi Watford UK piang le Salian ni ma se achet sualna bul nai sagamu khwa achung ta thren khat an cheng ne soi ni a achung te ne na kum thar man ho tuma Nigeria hian kal ni angai ani Australia Open hi Grand Slam kan ngai hlut per te zinga mi ni ome Grand Slam champion voice ari lo ni to Venus Williams chuan January ni somparia ta khel tran tur Australian Open atan wild card adonga komsang ni somni pathum nuwa United States pona a khel le na masaperani tennis kovela chuan nulian te soi tur zinga Venus Williams ahum kum khwa to dona Williams si Melbourne paka akhel nu nung berchu kumsang ni somni pakhat tai khani in round ni na Italian player Sara Errani ne lowin atla anika Australia Open akhel tur chungchang Venus Williams chon hetiang hian asoya Australian Open khel theina hun thra ka nei thei kalom ema ka career tan po apoimo le ti na soi kumsomli pakomi Venus Williams hian kumin Australia Open ni akhel ni chuan Japanese player Kimiko Date record akhum che dona date hian kumsang ni som panga khan kumsomli palimi ni in alo khel to ane Venus Williams hen ni kum khan US Open a in lana Carolina Muchova chu round khatna 6-3 to 6-6-1 in ne lo ma se meche US Open khelzinga upaber pathum na din mun alu Australian Open atana imbo sainan Venus en January ni som patni tho tran ni tran tur Hobart International World Card adon po apom to a vo in lama he inel na hi nei tran ani angin Venus Williams hi a in lan chun zom ngal ani Syed Mustak Ali Trophy Plate Group Champion Zolim Mizoramin Vijay Hazare Trophy a Basen Palawa Mizoram cricket team hian January ni thum in rin ni khan Bihar chu wicket ngai nan ne lova tun chum in elna hian an king puyan ne lovek Mizoram hi plate group a Meghalaya Arunachal Pradesh Nagaland Manipur le Bihar tenenan oma heng an omna a team dang state dang om te hi Mizoram hian an ne loveka chuti rualin cricket khovela ero Mizoram mabak a eng chhozel thung ani Indian Super League chu hun enga machen boy chuar taka omnuwa khel anile donta India Rama Club Football in Enna Sangber Indian Super League chu an khel don le don lo achian lo rang nuwa All India Football Federation chuan khel ani tur thuan sai All India Football Federation in a ruat member pathum omna coordination committee chuan ISL club te an ron kol nuwa AFF ne na ISL khel ani thei dan tura an rot na ten thlena All India Football Federation chuan an pom Coordination Committee hi December ni somni khan din ni in member ta hi Kerala Football Association President Navas Miran Goa Football Association President Dr. Caetano Joseph Fernandez te Indian Football Association West Bengal Honorary Secretary Arnin Banduta te ni a All India Football Federation Deputy Secretary General M. Satyanarayan chu ex-official ni in Atelbok. All India Football Federation na ruat panel te hian February ni sompanga ISL chu kheltran ni seti in rot na anthena. All India Football Federation chuan thu chua siamin kar le lama ISL khel hun tur hi an puan tur thu an soi thungani.
ISL hi trumdangang chuni se September thla khan kalpui tran to turani a ma se AFF le Football Sports Development Lieutenant te tho ho na chu December thla khana to pa wangin trumdang angin kalpui zui thei anilo All India Football Federation in ISL kalchun zom thei nan commercial partner tharan zonga ma se an hun tiam chunga AFF tho pui du na the lu tanom lo wangin ISL boina tak taka intran hetiang boro kara hian ISL nga khotlai nan Super Cup khel ani a Super Cup khel chunga ISL khel dan tur ruam man fel man be sei ni ma se be sei angin thil alakal chuang lowa December thato pa po engma thu chiang ala omlo ISL klapa ram pon player tamjok an chuak to a City Football Group point Mumbai City nena nenzom nan chu chata India Football tan chan na atling kuma tharmeu ero chuan Indian footballer ten chanchin lo momhria turan nei veta a FIFA meu enroll tura an ngen nuwa AFF in tutar an neya ISL khel ngei ani don heti rohian ISL khel tur hian kong ero thui tak ala oma tunma commercial partner in league and enkol ang khani to lovin AFF chon thu nei na pum lo man nei to ang ma se ISL club te hian participation fee an choyangai don thunga kum khatatan AFF ne na hian vaibel chekhat an pe ka tul don an pe du lo ni chon relegate tir an ni don ani heti lai hian referring le broadcast production fee chu AFF lam tum tur ani don thunga commercial partner thar tur an zong zui ngal bok ani Manchester United coach Ruben Amorim chu ban anita a Ruben Amorim hi January ni sari ni lai ni zandar khatle minute somli panga Manchester United in Burnley an machon ma in ban fel ani Karliam ta pathian ni zan khan Manchester United in kumsang ni chawa an elpui Leeds United an tloa Elan rota Amorim ho te hi point thum mutura beisayan ni Leeds tebula som parukna omni in chuti rualin Manchester United in Afcon le liama wangin player an chor kim thailo he in khela hian ne na an chanzo lo awangin Manchester United tianan banta a Chelsea manager Enzo Maresca abanga result thatlo lam ai ma in club ho tu tenen anin mu thiam lo wanga ni United today tu te po Amorim machunga do theina nga viau ma se tun hnaya an boruak akhi Leeds United nenanin khelzo Ruben Amorim chuan ka soidu chu manager ni turin karon kala coach na ringot thok tur kanilo department frang scouting le sporting director ten anti tur ti se ke point ka ti tur ka ti ang thasom paria chung na ka thoka chumizo a chuang ka kalang ti in contract man zo ma ban tum na nei lo Portuguese manager Amorim chuan kanin remna kachianga manager tur kani ti in asoinon le ngata media kal tlangin ho tu te aking le Amorim trong hoi viau ma se athu ber lo ani a club ho tu ten manager chungchanga in mu khom na an nei nu a Karliam ta khan an bana nikum Augusta a Fulham nang Craven Cottage 1-1 anin ne to khan Amorim hi United head of recruitment Christopher Vivelan akhel dan chungchanga abia Fulham boss Marco Silvan counter attack mga anora wangin Vivel hian an khel dan chuan king puite mila siam danglam ve turin a frila ma se Portuguese manager hian adu dan angin team akal pui zela result traero anelo Amorim hi director of football Jason Wilcox nen transfer chungchanga anin muthiam lo boka Manchester United chuan Premier League parukna kan ommeka club thu nei tu te chuan team enkol tu te thak na hun tha kan ngai Premier League ka sang thei ang bera kan kharna tu na ta na thutluk na poimo ni ti in thu chuan siama Ruben Amorim man hathwa lom thun soiba ka akal zel na tura du sakna an hlan bok Amorim ba ka hian a coaching team in United ti an chua sana November sang ni somni pali khan kum somlimi Ruben Amorim hian Manchester United a zoma match somruk pathuma trangin match somni panga che chakpuin Sir Alex Ferguson an huwa manager nget zinga David Moyes ka thariat huwa an bana Amorim hi Moyes an huwa thu nei na chel rei lo ber pakhat ani
heti lai hian Chelsea boss Enzo Maresca abang kan ti to kha ani ero hi chu Chelsea lamin an ban ni lovin ama abang ani thungani FIFA Club World Cup Enzo Maresca Chelsea champion puima se no moi achoya tanga tharuk po tling lova Stamford Bridge chu asana London club in result an nei thatok lo chuti rualin manager le club thu nei tu te in kar borok that lo wang ani Chelsea hian December ni somthum pakhat ni lai ni zana Bournemouth an mi khuala gol ni ve peinan in ne tok kumsomli pakhat bi Maresca hian January ni khat sang ni somni paruka aban thu ati chianga Europa Conference League le Club World Cup no moi choi pui tu Maresca bang hi Chelsea tan apui theyang Chelsea chuan in elnalian palia kan la tel veka Champions League khel pathei din muna kan la ding chuti line team an kalfu le deuh theinan Enzo le club hruai tu te chuan in thlak thleng hi a hun to kan ngai ti in thu chua an siama mitam tak chuan Chelsea lam hi transfer policy a te tin player arem dan chungchanga te Maresca nen hian in miloni in alsoi vele thunga heti lai hian Chelsea lam hian coach taratan Lime Rossinier an la lut Chelsea chuan Strasbourg manager Lime Rossinier chu an coach tan an la luta kumnga le achan ve chunga tan contract kan zia pui kum khadang o sei theina dan la om Chelsea coach Rossinier chuan club ro pui tak club World Cup champion hial di thei en kol na chance ka nei hi kanar phal lawani ti in Stamford Bridge phur takina pana kumsomli pakhat bi coach chuan Chelsea Football Club head coach de turaruat kan ni hi katan chuan choi moina ro pui takani ati a he na thok tura rin kan ni hi kalom hle a Chelsea coach de tura min ring tu te zong chunga lom thu ka soya he club hi a phuang nge in hlotin na chan pui kan be se ti in a soi Wayne Rooney ang Derby County en Kolaya assistant coach lo ni to Rossinier hian coaching lama su nu rol tak soi tura nei lova player ani lai po in asul nu aro pui te liam lo Fulham Reading Hull City le Brighton Hove Albion tan Premier League lama lo in lan to a hun tam zo kero championship lama hun mang Derby County chu June sang ni somni patni atronga September sang ni somni patni in Karka coach lai lok ni na lo en kola Hull City chu November sang ni somni patni atronga May sang ni somni pali thleng coach angin alo en kola July sang ni somni palia kan Strasbourg en koltrana season masa kan League 1 French League pasari na ni puin season kalmeka pasari na thau ani puile ani England coach chuan Strasbourg ki kadam chung songin ka mangai to dona ma se Chelsea som na hi kanar phalngang lawani ti in asoya Chelsea coach thar ton hriat la nei lo tak mai hi enge kan ngai dan le Manchester United player Delitian coach Ashon Nem khop maya ani hi Ajax lama te Bayern Munich Juventus le Manchester United lama te defender rin role ni theivak ni in anram Netherlands tan puwa in lan thei ani a coach rang Ajax a khel lai te Bayern Munich a khel nu te tin Juventus le Manchester United ta alu nu thlengin ani hian coach Ashon Nem ta hle maya player tra te chuan coach Ashon Nem hi thil mak tak po ani lo ani marathon sang ni somni parukatan nitam a talo Aizawl International Half Marathon AIHM sang ni somni paruk chu kumin Valentine's Day February ni som palian nei anile dona in elna tran nan nitam a to lo Mizoram Sarkar Innovation India le Athletic Federation of India Trangkopin nikum April ni somni paruk in rin ni khana voi khatna tan Mizoram International Half Marathon an buat saya mipuin an hlutle RG Stadium Mall puya tangin half marathon hi tlan trana ni a Wallbank Road so in Silai Mall lampanin an tlana na ngaya let le in RG Stadium a pokan tom in elna masabera hian mi sang khat zanga chuang an tela Sports Minister Lal Nging Lowang Marchuan kumin Valentine's Day February ni sompalia in elna nei huna mi thanem zok an tel ngai aring
half marathon a hian lung le atang po in kan tlan chak nei te tlan thui thei nia kan riat te enga mo sa tan tel India Rama football in la sangber Indian Super League chu khel thei lawa chol renga ni nuwa khelani le tur thu kan puang zo chia thu thar bera chuan February ni sompalia kheltran ani tur thu tarlan ani ISL Baka Mizo Club pani Aizol FC le Chanmari FC te in elna telvena I League po February ni sompali tanga kheltran tur ani a I League 2 le 3 te chu league pakhat anga khel tur ani don thung Valentine's Day ya ISL kheltran ani tur thu hi Indian Sports Minister Mansukh Madavia chuan Karliam ta thole ni Zan Khan press conference a puanga he huna hian All India Football Federation President Kalyan Chowbe chuan atroi om ISL club sompali te chu Indian Top Flight League ka hian anin lan vek tona ISL in commercial partner ara nei lo miau awangin sum ero antho atul ISL hi club te chuan mun khata khel mai ni se andua ma se hi All India Football Federation chuan apom lova club tin hi voi khat thau in ma chon tura ruam manani a mesari thau mani homa khelin mesruk thau awaya an khel thungang tun season ISL a mesom ko pakhat khel ani don ti na ni a All India Football Federation Constitution a ang chuan relegation a to don boka hemi chungchanga hian AFF chuan season khachu lo hre thiam ri turin Supreme Court angen don ni in Darlan ani Manchester United player le manager Louis Ole Gunnar Solskjaer chuan Red Devils en kolle adua club thu nei tu ne tempo in biak na thui takan nei to nia soyani Norwegian manager hiang contract seasonga buena anei lova Old Trafford atna la zolo hi chun zoma du ber Ole hian manager lailok na chel thum khan result nei tra a Norwegian manager hian mesom pakwa en kolin voisom palia chakpuya voi nin ne tokin voi thum che an chaklo English Premier League a po manager net ani nu khan transfer lama summom nei lo ma se Pep Guardiola le Jurgen Klopp te wang lai takin an chunga khan a om thei tlata chu wangin Manchester United fans tam tak chuan Ole Gunnar Solskjaer hi coachatan an du le for to a chuti rualin champion spirit anei tok love ti te po an thatem hle AFF chuan Karliam ta khan Sub Futsal Championship sang ni somni paruka India IO Tour squad apuanga player som palizinga paruk chu mezo player anne mezo player te chu lal sang ki ma lal som puya H lalrin zuala ke rolo puya H lalrin zuala Vincil tuang zelale Jonathan lal rongbo late anne mezo player te du sakna sang ber kan hlan ane Nizan lama khan Spanish Super Cup khel ani a El Clasico Real Madrid le Barcelona te in khel kan mu he in khel mu nom bi ka hian mi puite en chak angein goal po alut nema final boruak sang taka goal nga alut goal nga lu na in khela hian Barcelona chu ne na changtu jok ni in champion no moi an choya he champion no moi an choi nu loka hian Barcelona coach Hansi Flick thu soite Barcelona nei tupa Juan Laporta thu soite le Xabi Alonso Real Madrid coach thu soite ero a in ang lozeng zunga Real Madrid coach Alonso chuan tun season in el na zinga in el na ngai lutlo lo beraniti in an champion lo zo nu chia asoya chuti lain Juan Laporta ero chuan azonin final a trumthum Real Madrid kan heta a in chuan na thamaniti in asoi 9th Elite Men's and Women's National Boxing Championship Services I Hotel Malsom Tuangan Lightweight Kesi Somsari Panga Atranga Somriat in Kara Silver and Nek Chuaka Electric Veng Lunglei Tlangwal hi in Rinni Final Services Minga Teltho Ankus Haryana Laka Avan Duai Mizo Boxer Trahi Atna Akai Sang Don Bok Ani All India Football Federation chuan Mizo Nula Dr. Laltu Tiam hetichu Senior Women National Team Head Physiotherapist turin an ruata Tiami hian January ni som pathian nia tranga atna hi zom tranin
Mars ni somni panga sang ni somni paru khleng a hna hi achel don ani Mizo Satlar Base Ommal Somlu Mama Chuan Yanek Sunrise All India Junior Ranking Badminton Tournament sang ni somni panga a silver medal ala Mama hian national level under 15 17 le 19 na final alud vek theya